mu kwihorera ku bitero bya Isiraheli byagabwe ku bikorwa remezo bya nucleaire n'abasirikare bakuru bayo, Iran yohereje ibisasu bya misile byinshi byo mu bwoko bwa ballistique bigana muri Isiraheli, bimwe muri byo bigera ku ntego ku butaka, ibindi igisirikare cya Isiraheli kibizimiriza mu kirere bitarisekura ku butaka bwayo. Nubwo Isiraheli yagerageje gufata byinshi muri ibyo bisasu bikigera mu kirere, hari byinshi byarenze ku bikoresho bya Isiraheli byo kwirinda, maze byangiza byinshi ndetse binateza impfu z'abantu. Bimwe muri ibyo bisasu byanaguye mu murwa mukuru rwagati Tel Aviv n'ahandi henshi mu gihugu. Hagati ya Isiraheli na Iran harimo ibirometero bigera ku 1500. Ni ahantu hagenda amasaha 28 mu modoka. Ibi bisasu Iran yohereje ku bwinshi muri Isiraheli. Iran ifite ibingana iki? Isiraheli ifite ibingana iki? Reka tubivugeho. Ibisasu bya missile ballistique ni intwaro zo kurasa kure zakozwe hagamijwe kugeza amasasu asanzwe cyangwa se ya nucleaire ku ntego hatarimo guhusha. Bikaba ibisasu bigenda mu nzira yo mu kirere izamuka nyuma ikaza gucurama igihe bigiye kwisekuraho byatumwe. Ni inzira bita curved trajectory. Ingano nyakuri y'ibisasu bya ballistique bya Iran ntabwo iramenyekana, ariko benshi bemeza ko ishobora kuba ifite byinshi kandi bigezweho kurusha ikindi gihugu cyari cyo cyose mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibisasu bya ballistique bikora bite? Muri iyi ntambara ya Isiraheli na Iran birimo birakoreshwa bite? Missile ballistique ni intwaro zo kurasa kure zubatse ku buryo zibasha gutwara amasasu asanzwe cyangwa se ibisasu bya nucleaire, zigakurikira inzira izamuka ikaza gucurama mu gihe cyo kumanuka ngo byisekuraho bitumwe. Ibi bisasu biraswa n'imashini cyangwa se rokete zikoresha ingufu nyinshi, bigahita bizamuka bigana mu kirere cyo hejuru cyane, rimwe na rimwe bikagera mu isanzure bikagenda ku muvuduko wo hejuru. Iyo mashini cyangwa se rokete zibirasa zikoresha moteri ifite ingufu cyangwa se gutumbagiza icyo gisasu. Iyo imaze kukirasa hanyuma igahagarika moteri yayo, icyo gisasu gikurikira inzira cyagenewe kunyuramo kitanyuze ku ruhande, ubundi gigahita cyerekeraho kuzamuka mu kirere, ahubwo kigatangira gucurama kimanuka cyerekeza mu kirere cy'isi, hanyuma kikagwa ku ntego cyagenewe. Ku babonye amashusho y'ibi bisasu uburyo byisekuraga kuri Tel Aviv, babonye uburyo kiza kikisekura ahantu bagitumye, ubundi kirere cyaho hantu kigahita kibona nko mu gihe cy'isegonda rimwe kubera umuriro kizamura. Umuvuduko kigendaho nicyo kibazo urimo kwibaza. Ibisasu bya ballistique bishobora gukora ingendo zitandukanye uhereye ku magana make y'ibirometero kugera no hejuru ya kilometero 10,000 bikambukiranya imigabane. Missile ballistique zigabanyijemo ibyiciro hashingiwe ku ntera bishobora kugeraho. Ikitwa BRBM cyangwa Battlefield Range Ballistic Missile ni ibisasu bigenewe urugamba rw'ahantu hagufi, bigera ku ntera iri munsi ya kilometero 200. Hari ibyitwa SRBM Short Range Ballistic Missile, ni ibisasu bigufi bigera ku ntera iri munsi y'ibirometero 1000. Hari ibyitwa MRBM IRBM cyangwa Medium or Intermediate Range Ballistic Missile, ni ibisasu bigenewe intera iringaniye cyangwa se iringaniye cyane bigera kuri hagati y'ibirometero 1000 n'ibirometero 3500. Hari LRBM Long Range Ballistic Missile. Ibi byo ni ibisasu bigera kure ku ntera ndende iri hagati y'ibirometero 3500 n'ibirometero 5500. Hanyuma hakaza ICBM ni Intercontinental Ballistic Missile. Ibi byo ni mukuru w'ibi byose nari mvuze kubera ko byo bigera ku ntera ndende cyane hejuru y'ibirometero 5500, bishobora kwambukiranya imigabane. Ibisasu bya ballistique bigenda ku muvuduko uri hejuru cyane bigatuma bishobora kwambuka ibihumbi by'ibirometero mu minota mike. Umuvuduko wabyo upimwa mu gipimo cyitwa Mach. Mach imwe ingana n'umuvuduko w'ijwi mu kirere. Urugero, Mach 5 bivuze ko icyo gisasu kiba cyihuta inshuro 5 ugereranyije n'umuvuduko w'ijwi. Ijwi rigenda ibirometero 1235 mu isaha imwe. Ubwo bivuze ko ibi bisasu bigenda ibirometero 6175 ku isaha imwe. Hanyuma rero birimo biratwara Iran igihe kingana iki ngo bigejeje iki gisasu ahantu runaka muri Isiraheli? Intera iri hagati ya Iran na Isiraheli iragera ku birometero biri hagati y'1300 n'1500. Ibisasu bya ballistique biturutse muri Iran bigenda ku muvuduko wa Mach 5 bishobora kugera muri Isiraheli mu minota 12, nubwo igihe nyacyo giterwa n'ubwoko bw'igisasu naho cyoherejwe.
Ibi ni ibisasu bigoye kubibona no kubizimya bitarisekuraho byatumwe. Igituma ibi bisasu bya balistike bibi by'umwihariko kandi bikaba biteje akaga nuko bihuriza hamwe ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, kugera mu ntera ndende. Icya kabiri, kugira umuvuduko munini. Icya gatatu, biragoranye kubihagarika. Ibi bisasu bya balistike bigiye mu kirere, bigendera hejuru cyane, biratumbagira bikagera kure cyane kandi ku muvuduko ukabije, ibituma systeme z'ubwirinzi zitabona umwanya uhagije wo kugerageza kubifata. Iyo byongeye kwinjira mu kirere cy'isi, ubwo ni mu gihe cyo kumanuka ngo byisekuraho bitumwe, bigenda ku muvuduko urushijeho kuba mwinshi, bikarushaho kugora ibikoresho byo kubihagarika. Hari kandi ibisasu bimwe bifite ubushobozi bwo gukoresha uburyo bwo kuyobya cyangwa kujijisha za radar n'ubwirinzi bwa misile, ibituma kubihagarika bigorana cyane. Niyo mpamvu Isiraheli yagerageje guhagarika ibindi bisasu, ariko izi misile balistike zo zirimo nyinshi zayisekuyeho ku bwinshi. Iran ikoresha n'ibindi bisasu byitwa cruise missile igaba ibitero kuri Isiraheli. Ugereranije n'ibi bisasu bya balistike, ibi bisasu bya cruise bigendera hasi kandi mu nzira imwe, bigenda nk'uko indege zitagendamo abapilote zigenda. Ibi bifasha kunyura ku bwirinzi bw'ikirere bitamenyekanye. Byo bisa n'ibikurikira inzira imwe aho kubanza gutumbagira nka balistike. Ibi bigenda gake ugereranije n'ibya balistike, bityo bikaba byatanga umwanya munini ku basirikare wo kubirwanya. Inzira bigenderamo ibiri hasi cyane, igatuma bigorana kubibona hakiri kare. Ikindi kandi, ubushobozi bifite bwo kugenda bihindura inzira ituma bishobora kunyura iruhande rw'ibikoresho by'ubwirinzi, bigahunga imitego cyangwa se izindi nzitizi. Mu gihe ibisasu bya balistike biturutse muri Iran bishobora kugera muri Isiraheli mu minota 12, ibisasu bya cruise byo bishobora gufata hafi amasaha 2, naho drone zo zishobora gukoresha amasaha ageze ku 9 kugira ngo zibe zageze ku ntego muri Isiraheli. Mu gihe cy'imyaka igera kuri 30 ishize, Iran yateje imbere urutonde runini rw'ibisasu bya balistike n'ibya cruise. Ibisasu bya balistike bikomeye bya Iran birimo Shahab 3 igera mu ntera hafi y'ibirometero 1300. Iyi ikoreshwa mu kwambukiranya akarere, igeze kugeragezwa inshuro nyinshi. Bafite kandi icyitwa Emad, iki kigera mu ntera y'ibirometero 1700. Kiri mu bwoko bwa Shahab 3 ariko yavuguruwe, gifite ubushobozi bwo kugenda gihindura ibyerekezo. Iran inafite icyitwa Sejil, kigera mu ntera y'ibirometero 2000. Gikoresha intwaro zikomeye za rocket ziturika kabiri, two stage solid fuel missile. Banafite Koramshire, yigera mu ntera irenze ibirometero 2000. Yakozwe ku buryo ishobora gutwara ibintu biremereye, harimo n'ibisasu bya nucleaire. Hanyuma bakagira n'icyitwa Keibar, iyi ngiyi wanayita Koramshire 4, igera mu ntera y'ibirometero 2000 ariko ishobora gutwara umutwaro munini. Ibisasu bya cruise bikomeye bya Iran birimo icyitwa Sumar, iyi igera mu ntera y'ibirometero biri hagati y'2000 n'2500. Ijya gusa n'iy'Abarusiya yitwa KH-55, igendera hasi igakwepa inzitizi cyangwa se igakwepa imitego baba bayiteze. Bafite icyitwa Pave, kigera mu ntera y'ibirometero 1650. Ni nshya mu bikoresho bya Iran, yakozwe kugira ngo yihishe za radar. Ibi bisasu byombi, balistike na cruise, bifasha Iran kugira ubushobozi bwo kugera kure cyane no guhungabanya inzego z'ubwirinzi z'abanzi, cyane cyane mu gihe bikoreshejwe icyarimwe, coordinated attacks. Isiraheli nayo ifite urutonde rurerure rw'ibisasu bigezweho cyane irimo gukoresha, birimo ibisasu birasa kure ndetse n'ibishobora gutwara intwaro za nucleaire. Byose Isiraheli yabiteje imbere mu gihe cy'imyaka myinshi ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibisasu bya balistike n'indi mitego ikomeye ya Isiraheli irimo nk'igisasu cyitwa Jericho 1. Iki ngiki kigera mu ntera y'ibirometero hafi 500. Ibi bisasu bimaze igihe bikozwe, ariko byabaye intangiriro y'ubushobozi bwa balistike bwa Isiraheli. Bafite Jericho 2, igera mu ntera y'ibirometero biri hagati y'1500 n'3500. Iyibasha kugera mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati, ikaba ishobora gutwara nucleaire. Bafite Jericho 3, igera mu ntera y'ibirometero biri hagati y'4800 n'6500. Iyi ishobora kugera mu bice byinshi ku isi, harimo Uburusiya n'Ubushinwa. Bafite icyitwa LoRa, long range artillery, igera mu ntera y'ibirometero 400. Bayita precision missile, bivuze ko bigoranye ko yahusha. Ikoreshwa cyane mu bitero byo ku butaka. Isiraheli ifite kandi icyitwa Derila. Iyi ni cruise missile, igera mu ntera y'ibirometero biri hagati ya 250 na 300. Igendera hasi, igashobora kwinjira itamenyekanye muri systeme z'ubwirinzi. Hanyuma rero, mu birebana n'ubwirinzi, Isiraheli ifite Iron Dome, systeme izwi cyane yo kwirinda ibisasu bito biva hafi,
nk'ibirashwe n'imitwe ya Hamas cyangwa Hezbollah. Bafite David Sling ikoreshwa mu gufata ibisasu bikomeye kurusha ibishobora gufatwa na Iron Dome. Bafite Arrow 2 na Arrow 3 izi zigamije gufata ibisasu bya balistike biri hejuru cyane mu kirere, harimo n'ibishobora gutwara nucleaire. Israel rero ifite ubushobozi bwo kwirwanaho n'ubwo kugaba ibitero hakoreshejwe ibikoresho bihambaye kandi bifite ikoranabuhanga rihanitse, bikaba byose bishyigikiwe n'ubufatanye bwayo bwa hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel bushingiye cyane kuri systeme izwi ku izina rya Iron Dome twari tuyivuze mu kanya. Iyi ngiyi ifite radar ibasha gutahura igisasu kikirimo kuza, ikamenya umuvuduko kiriho n'icyerekezo kirimo kuganamo. Iyo radar imaze kubona icyo gisasu, Iron Dome isuzuma niba kigiye kugwa ahantu hari abantu cyangwa se hari ibikorwa remezo by'ingenzi. Iyo bigaragaye ko bimeze uko, ihita yohereza igisasu cyayo kikarasa kuri cya kindi kirimo kuza, kikagituritsa hakiri kare kikiri mu kirere, bigatuma kidateza ingaruka ku butaka. Iron Dome yakozwe kugira ngo irinde Israel ibitero bya misile ntoya cyangwa za rokete, cyane cyane ibiturutse ku mitwe ya Hamas na Hezbollah. Ni bumwe mu buryo bw'ubwirinzi bw'ikirere bugezweho cyane ku isi mu gukumira ibisasu bito bitunguranye. Hari izindi systeme zunganira Iron Dome mu kurwanya ibisasu birekurirwa ku ntera iri hagati n'intera ndende. Hari nka David Sling. Iyi systeme ikoreshwa mu gufata ibisasu biraswa ku ntera iri hagati y'ibirometero 40 n'ibirometero 300. Yubatswe ku buryo bwihuta kandi butanga umutekano wisumbuye kurusha Iron Dome, ikarwanya ibisasu bikomeye kurushaho cyangwa se bikoranye ubuhanga bwo kwihisha. Arrow system, hari Arrow 2 na Arrow 3. Iyi systeme niyo yihariye mu gufata ibisasu bya balistike bigera kure, birimo n'ibishobora gutwara nucleaire. Arrow 2 ikoreshwa mu ntera yegereye, naho Arrow 3 ikaba ishobora gufata ibisasu bigeze ku ntera y'ibirometero 2400. Nubwo ubushobozi bwayo bushobora kurenga iyo ntera, Arrow 3 ibasha gufata igisasu kikiri hejuru cyane mu isanzure mbere yuko kinjira mu kirere cy'isi. Izi systeme uko ari 3, Iron Dome, David Sling ndetse na Arrow system, zifatwa nk'urukuta rukomeye rwa Israel mu guhangana n'ibitero by'ibisasu byo mu bwoko butandukanye. Gusa ibi bya balistike byo birasaba n'ibikoranye ubuhanga, ku buryo nubwo Israel ifite uru rukuta, ariko hari byinshi birimo kwisekura ku migi ya Israel.